Jebem ti mater, vse pičke, da ti jebem mater, pičku, da ti jebem. Don't wanna close my eyes. Don't wanna. Koliko je 70 deljeno 2? Ha. To. Jaz moram zdaj vse svoje slike zabiti te obešala, ali obešala, whatever, pa tele lesene note. In glede na to, da mi zdaj ustvarjanje nekaj ne leži, bom raj to delal. Kako je to? No. Fuck, jaz sem pozabil, kako je to prav. Aha, vem, kje bom pogledal to. To je res tako. Okay. Assistant, she came back to work. Tu? Ja, na 40. To je na 41. Good enough. Ja, jaz sem to metal stran nekaj časa. Ampak kot prav pride? Pač to je, da pol zahaklaš na njo. Ker, če ne? Je platno bolj lus. To zategne celo konstrukcijo in tudi platno. A zdaj pa jih imaš dovolj? Bom videl. Ne vem, če. Pizda, ful je dobro. Pizda. Nekaj govor pizda. Ko nekaj časa ne vidiš te svoje slik in pol vidiš spet. Tako kot ljudje. Najbolj rad jih imaš, You wanna say something? ko jih ni. You wanna say something? Wow, se ti spomniš to? Ja. To je itak moja. To je zdaj moja. Ona moja.
Pogresal te, Ana moja ljubica, jaz si ona plešava, kakšen lep oči ima. Ta, 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 ta. Njo mene. Jo, zasto tebe. Zasto njo. Jo. Ti prej se znova ne znajno. To je to sto. In pol je un ropar prišel in je ubil njegova starša in njega ni. Govori mi o Batmanu, ker ona se norca dela iz Batmana, Ja. da je on preveč. Ti se smrka. To siri, to Ti videla, če te bom jaz spolja lepo to. Kaj pa si misli danes po cesto? In nič drugo. Pa trening tako. Jaz trening tudi teč ne morem, mogoče na Šmarno. Mogoče slike, ampak to grem pod pogojem samo, da delim letake. Če bom šel, obvezno moram ostati tam in letake deliti. Da pa tako sedim kot včeraj, kaj je ena drvena Marija, ne. Good plans. Ja. You do you. Ja, pa si danes naredil svoj izlete. Tako. Pač to je idealno za iti prodajati slike in tam biti v Tivoliju, no. Ker je zastonj parking, ker je praznik, ker je sonce, lahko talam. Je le dan mrtvih, no.
Zdaj greva na neko... Zdaj greva z Urško na nek rojstni dan. Mi spet zadarila? Ker... Zdaj, če bi mraz, sem domov, da bo. Ano. Ja. Se to ne bo pretirano spiritualno, nima... Ne, ni spet tako. Sam pač... Kad sem imel kakao in tako... Malo tako. Ti boš dekco sabo. Ja. To je pa res za spiritualne stvari vedno. To je moja šamanska. Clint Eastwood. Ne. Brin. A ja? A tako boš ti? Mislim, da to gre skupaj. Čudo. Trenerka in košulja. A? Lepa. Ja, glej, trenerka in košulja, ne gre sta skrb posebej ne ta trenerka. Odpreva okno? Ali ni treba? Ne, pore smog. Ja. Ćao! Dobro sam se uvalio. Ja, kaj? Tako je to?